YouTube 17.3.2023. Pa dobar vam dan poštovani slušatelji, evo dobrodošli u još jednu emisiju Događaje u Beku. S nama je danas jedan novi gost, gospodin Nikola Rundek. Inače, on i ja se jako dugo poznajemo. Nego, uglavnom, gospodine Rundek, dobro nam došli. Hvala ti, Marko, na pozivu. Lijepo te vidjeti nakon ovih godina. Jel da? Samo da znate, nisam nimalo smršavio. Probao sam, ali ne ide. Uglavnom. Nećemo o tome. Kako ste? Jako dobro. Lijepo u ovom studiju. Dobro. Predstavite se našim slušateljima. Evo, kako je Marko rekao, ja sam Nikola. Radim u centru Vinko Bek u odjelu za Brajsu, svima poznatijem kao tiskara. Znači, radim brajične knjige, udžbenike i sve ostalo. Učenici vjerojatno znaju više mog kolegu Ivana Kolara, ali ja sam u sobi preko puta njegove. Aha. U takozvanoj zelenoj sobi. A zelena soba? Da. Nisam znao da se tako zove prvi put. Nego, dajte malo prvo za početak, kako ste se vi susretali sa Vinko Bekom? I vi ste isto također rođeni kao slijepa osoba, pa malo to opišite. Pa zapravo ne, ja sam rođen sa slabovidnošću i mrenama koje su se u ono vrijeme 80-ih operirale skalpelom, pa sam tako izgubio vid. I onda sam 91. došao u vrtić u Nazorovu. Tako da, kad netko pita gdje si bio 91. i tako dalje. U Nazorovoj u vrtiću. Ja kažem u Nazorovoj u vrtiću, tako je. I onda nakon vrtića sam završio osnovnu školu u Nazorovoj i srednju ovdje u Kušanovoj. Bio sam poslovni tajnik, odnosno u ono vrijeme od 2000. do 2004. to je bio administrativni tajnik. Administrativni tajnik se to zvao. Tako je. Prvi put čujem. Onda, ako mogu nastaviti dalje biografiju... Može, svakako, slušatelje bi zanimalo. Zaposlio sam se u Vinko Beku 2007. I evo, tu sam i još uvijek, nakon 16 godina. Upisao sam u međuvremenu i fakultet, tako da zapravo razgovaraš sa studentom. Doduše izvanrednim. Aha, koji fakultet ste upisali? Studiram informatiku na veleučilištu u Rijeci. Aha. Mogu ja jedno pitanje ovako, budući da među nekim našim učenicima se pojavljuje želja za izvanrednim studiranjem, jel bi možda Nikola mogao malo opisati izvanredno studiranje? Ja imam dojam da poneki učenici nisu sigurni što znači izvanredno studiranje, pa ako bi možda mogao par rečenica opisati cijeli taj proces. Znači, izvanredni studije koji se odvija poslije radnog vremena, znači to može biti u poslijepodnevnim satima ili vikendom, petkom i subotom. U mom slučaju je to preko vikenda i u petak i subotu se odslušaju 3 kolegija. Na način, odnosno u vrijeme od 8:30 do 9 u petak, a u subotu je od 8 do 1:30, onda je sat vremena pauze i onda je od 1:30 do 6. Mi u tih 4,5 sata odslušamo gradivo koje redovni studenti, dakle koji studiraju svaki dan, imaju recimo mjesec dana. Tako da nakon 2-3 vikenda tog saslušavanja vježbi i teorije mi već imamo kolokvije, ispite. Meni se to čini dosta napornije nego redovni studij. Itekako. Ja svima preporučujem, nije bez veze da život ima neki svoj tijek i neku svoju logiku, dakle srednja škola, fakultet, jer kasnije kad se zaposlite i kad počnete studirati, naravno to je puno teže,
Zato što treba, evo, u prvom redu plaćati studij, pa treba doći do njega i treba sve to uskladiti sa radnim i privatnim životom. I kako vam to uspijeva? Teško. Uf. Ali sada sam na 3. godini, evo, pišem završni rad, premda ja mislim nastaviti do diplomskog studija. A gdje će on biti, ne znam, to ovisi o cijeni, ponudi i tako. Ovisno kako će moj novčanik biti raspoložen. Aha. Tako je, da slučajno neće boljeti novčanik ko mene, to treba biti novčanik. Novčanik se pita uvijek za sve. Novčanik je najbolniji u rujnu prije svake akademske godine koja se mora unaprijed platiti. Ali dobro, možemo izvući pouku da se može i naknadno upisati studij. Je da ima onda svoje mane, ali mogućnost uvijek ostaje otvorena. Naravno, ja bih čak rekao da je to jako važno, zato što nije dovoljno biti samo uki genijalac u nekom području, jer u našem formalnom zapošljavanju uz sve to znanje koje je nekako prirodno stečeno treba imati i formalno. Jesi morao polagati državnu maturu da bi upisao taj studij? Molim? Jesi li morao polagati državnu maturu? Ne, budući da sam završio srednju školu prije 2010. onda nisam. Inače bih. Dakle, i za izvanredne studije treba polagati državnu maturu oni koji su mlađi. Tako je, da. Marko, evo, sad ću ja biti kao Marko, inače, Marko, sad ti. Aha, sad ja, može, da malo profesoru štedimo glasnice. Znači, evo, sad bi se malo osvrnuo i na vaš YouTube kanal, znači, čujem da vi YouTube kanal vodite, dajte malo pišite o čemu se to radi i malo opišite nam. Meni obično nekakve ideje dolaze krajem godine da ih ostvarim u idućoj. Tako je i taj YouTube kanal nastao prije već skoro 2 godine. I to sam zamislio da snimam neke tehnološke teme u smislu nekog objašnjavanja neke aplikacije ili razgovore sa slijepim, slabovidnim i ostalim ljudima. A glavna misao vodilja je bila da razgovor bude takav da se ne naglašava kao u ostalim medijima zato što je slijep ili bez obzira što je slijep on je, ona je i tako dalje. Da, to je malo i meni glupo. Zašto se to toliko treba naglašavati? Šta vi mislite? Zbog čega je to tako? To je potrebno zbog medijske privlačnosti. Moj YouTube kanal je kao i ovaj, znači nema video materijala, nego su zvučni zapisi koji imaju statičnu sliku zato što YouTube treba video. U prvo vrijeme se kanal zvao Slogovi. To je bilo po principu one riječi videolog, odnosno vlog. Pa sam ja zamislio da bude soundlog. I onda sam se negdje na sredini trajanja kanala predomislio i nazvao ga zvukopis. I sad taj moj zvukopis ima 57 recimo uspješnih i manje uspješnih zapisa. A sad fakultet oduzima puno vremena pa dugo nije bilo nikakvih novosti. Meni je super ime zvukopis. Zvukopis, da. Pa da, eto, ja sam mislio da budem kreativan pa da budu slogovi, ali se dogodilo da u pretraživaču ispadne slogovi kao jezični termin. Aha, i onda kod pretraživanja nije vodilo. Tako je. Ovako zvukopis Nikola Rundek to se pronalazi i brže. I naravno, mislim, ja nemam studio kao što je ovdje. Ja imam diktafon, pa snimam ljude diktafonima ili telefonom, a nekad doma otvorim ormar, stavim diktafon i mobitel i ja pričam u ormar, a zvuk se odbija i tako dobijemo jednu
recimo dobru izoliranu stvar. Gluhu sobu, jel? Tako je. Da, razumijem. Pa nije vam ni to loše. Dobra ovo ideja. Sad ste mi dali ideju kad ću ja snimat nešto lijepo, otvorim ormar i može. Mora biti pun robe, ne smije biti prazan. Aha, ok. Kao ovo što gluha soba ima one stiropore, razumijem. Da, mora biti. Ili se možeš pokriti dekom po glavi pa onda snimati. Može i tako. Aha. Sad čisto kad Nikola ima svoj kanal, ali Nikola je zapravo i jedan od administratora ovog našeg službenog kanala i primijetio sam da na njegovom kanalu ima epizoda gdje on objašnjava YouTube i ono što ljude puno zbunjuje, a to je ova tipka na YouTube-u pretplati se. Da, što je to? Da, to je jedna riječ koja sve ljude boli, jer pretplata, svi smo navikli da je pretplata nešto što se plaća, od pretplate za mobitel, pretplate za novine, ne znam što još može biti, ali na YouTube-u je pretplata samo bilješka, zabilježiti se na kanal i pratiti ga da dobijemo obavijesti o onome što će biti novo. I to je besplatno. Znači, autor YouTube kanala, recimo ja, kao i Centar Vinko Bek, imamo pretplatnike, mi nemamo nikakvu korist od toga u smislu novca, niti nam itko mora što plaćati. Ali je dobro radi statistike da imamo što više pretplatnika, jer postoji mogućnost da će više ljudi vidjeti naš rad, ocijeniti ga, preporučiti ga drugima i na kraju krajeva svi to radimo radi neke publike, ne radi sami sebe. Tako je. Pa naravno, da. I onda ovim putem kao bi mi pozvali ljude da se slobodno pretplate na naš YouTube kanal. YouTube kanal, da. Pretplatite se. Ništa nije opasno, ne bojte se ljudi. Ništa ne košta i naravno uvijek se možete pretplatiti na bilo koji kanal koji vas tematski sadržajno zanima. Zanima, da. Ok, možda bi mogli sada malo razgovarati o adaptaciji udžbenika na Brajicu. Mene baš zanima taj proces, kako to izgleda kad Nikola prilagođava udžbenik crnog tiska na Brajicu. Da, kako to? Pa počinjemo uvijek od nekog originala, izvornika. On može biti papirnati ili digitalni, ali recimo danas su svi dokumenti manje više digitalni i dobijemo udžbenik koji ima slike, tablice, grafikone u PDF-u najčešće i onda taj dokument pretvorimo u Word i tu se dobije čitljiviji oblik i onda konačno u taj dokument pretvaramo u jedan program koji se zove Dagberry. To je baš specijaliziran program za brajične knjige. I u tom se programu dodaju brajični znakovi, sve ono što vidite na papiru, veliko slovo, sva velika slova, zagrade, brojčani znakovi. Pa se taj dokument, dakle u Dagberry, uređuje po formatu papira. Znaš, Marko, i sam da naše brajične knjige imaju ograničenja. Da. Znači imaju 38 slovnih mjesta i tako je. 26-27 redaka. I program ne može vršiti prijelom riječi, nego to treba ručno obaviti. Mislim, kad bi se radilo bez toga, redovi bi bili nejednaki i ne bi bio baš tekst sasvim uredan i čitljiv. To je jedan dio, a drugi dio je prilagodba u smislu određenih tablica da se napišu tako da oni stanu na taj brajični format papira. Ili da se nekad preinače ako se tablica ne može smjestiti po širini pa se onda može obrnuti i tako. Uglavnom ima svakojakih trikova. A sad bi to bilo suviše možda tehnički suhoparno da nabrajam. Da, možda ne bi to bilo toliko zanimljivo, ali zanimljiv je sam proces prilagodbe crnog tiska na Brajicu i koliko to zapravo, možda nekim ljudima nije poznato, ali knjiga, na primjer iz matematike, koliko ima? 7-8 brajičnih svezaka na kraju bude. Tako je, zato što je matematička notacija na Brajici zauzima više mjesta, budući da ima više znakova za jedan znak
na crnom tisku, pogotovo u matematici za srednje škole i gimnazije. Da, i onda su brajične knjige izrazito debele i teške. Možemo otprilike reći da je jedna A4 stranica teksta otprilike 2 do 2,5 brajične, ovisno o sadržaju. To kad govorimo čisto o tekstu, u matematici vjerojatno malo više. Da, za matematiku i više, da. Ćemo preći na šareni pijetao? Može. Šareni pijetao, kako to funkcionira? Je li to još uvijek funkcionira ili ne za sada? I opišite malo šareni pijetao, kakav je to časopis, ako nije problem. Šareni pijetao je bio časopis kad sam ja bio dijete. I mnogi ga iz moje generacije sigurno pamte i imaju doma po jedan primjerak. Ja imam samo jedan, nažalost. To je bio časopis koji je izlazio 2 puta godišnje za Božić i za Uskrs, a učenici su pisali svoje neke tekstove, pjesme, pričice. Sjećam se da je to tamo 90-ih bilo dosta zanimljivo. Mi smo pisali pjesme pa priče čak i na račun, šalili se na račun nastavnika. Sjećam se da je bio jedan dvojac koji je pisao kako su naši nastavnici u Nazdravi ušli u neku bačvu sa zeljem i otišli na mjesec. I šta mu je bilo onda? Pa ništa. Hoću reći, bilo je zanimljivo pisati i bili su svi motivirani, imali su ideja. Pa je svojevremeno nastala ideja, bi se taj časopis mogao ponovo roditi, da ne kažem uskrsnuti. Sad smo još uvijek u fazi da prikupljamo ideje, odnosno ispitujemo teren. Ja znam da danas mladi, pa i ti si među njima, baš ne vole pisati ili misle da ne znaju o čemu bi pisali. Ali mislim da je to moguće. A moguće, mislim, bilo bi dobro da se pokrene, da se malo potakne mlade na neke ideje, da nešto tako pišu. Ja bi se potpuno složio sa tom idejom i potpuno samo naprijed. Ja se nadam da će zaživjeti, pa ćemo pričati u nekoj drugoj epizodi ovdje o Pijetvu koji će kukurikati. Znači, ovo nam je prilika da pozovemo sve naše slušatelje da pripreme svoje radove za uskrsnuće šarenog pijetva. Možda kad smo već kod uskrsnuća, možda čak i za Uskrs bude, to će biti zanimljivo. Taman, fino. To bi bilo malo optimistično da se to sve stigne do Uskrsa. Ali je važno reći da je svaka pjesma, svaki tekst dobrodošao. Dakle, ne postoji nešto što je loše. Sad sam se sjetio. Nikola, ti pišeš pjesme, je li tako? Da. Pročitao sam neke. Poprilično su onako fora, sve u stihu i sve u rimi. Baš bude zanimljivo. Kad ja budem muzičar, ja ću vama platiti da vi meni napišete pjesmu. Jel može tako? Pa da, vidiš, mene zanima kako izgleda proces uglazbljivanja, pa onda možda se dogovorimo. Može, evo za sad imam vas i gospodina Hrvoja Katića, fino, 2 pjesmi. A kad smo kod časopisa, a možda bi i promjena formata privukla više ljudi. Ne mora to biti klasični časopis, možda nekakvi multimedijalni ili tako nešto. Nikola, ti imaš iskustva i sa izradom nekih drugih časopisa, zar ne? Da, ja uređujem časopis Vidici, Udruge slijepih Zagreb, i taj je časopis prvenstveno bio u zvučnom obliku i ja sam došao na ideju da zvučni oblik bude i računalni, da se može čitati na računalu, da se može s računala pokrenuti vanjske poveznice, oslušati nešto i tako da sam zamislio da uz pisani dio ima i intervjua, a ja recimo napišem naslov, ne znam, razgovor s Kristinom Krsnik i onda ima link na razgovor. A oni koji slušaju zvučno izdanje moraju čuti čitača koji je pročitao to što sam ja napisao i onda pustiti snimku. Primijetio sam da među pretplatnicima u udruzi su zapravo mlađi ljudi ispod
50. Mlađi ljudi ispod 50. Pa ja to danas mogu reći. Mlađi ljudi ispod 50 su skloni čitati računalni oblik. Jer to mogu, kad žele, na brzinu prolistati, nisu ovisni o ritmu zvučnog zapisa koji možeš premotavati, ali ne baš tako brzo i kontrolirano kao što možeš neki dokument na računalu. Aha. Zanimljivo. Tako da pitanje profesora Mileka je na mjestu i Šareni pitao bi mogao biti multimedijalni. Da, i mislim, toliko puno tema sa Nikolom za razgovarati, mogao bi se objavljivati na našoj web stranici, koju također Nikola uređuje. Koliko je izazovno kao slijepoj osobi uređivati jednu web stranicu? Prilično, pogotovo kad se ne pozna sustav na kojem je neka web stranica. Nije problem pročitati sve o tim sustavima, ali nigdje ne postoje gotovi primjeri web stranica na kojima bi se moglo vježbati. Tako da ja sam morao pogledati od čega se stranica sastoji, pročitati dosta pomoći na internetu da bih mogao shvatiti kako što objaviti. A pogotovo u koju kategoriju i kako će to u konačnici ispasti. I onda u početku tog mog objavljivanja ja sam zamolio kolege da opisuju slike koje žele da postavim na web stranicu. Tako da ja uopće znam što postavljam. A onda stavim i opis da drugi slijepi mogu to pročitati. Da, naša web stranica je dosta komplicirana za objaviti na njoj ovaj dio što vi korisnici ne vidite na web stranici, taj poprilično je kompliciran, evo meni osobno, a tako da je još impresivnije što to Nikola samostalno objavljuje i slike i tekst i sve bude vrhunski napravljeno. Pa digitalizacija i informatika ulazi svuda, a gospodin Nikola studira informatiku, pa možda možete opisati malo kako ste se odlučili na studiranje, jer vas od uvijek tako informatika zanimala i... Zapravo ne. Ne u toj mjeri da bih je studirao. Mm-hmm. Ja sam prije 16 godina i više htio studirati hrvatski. Oh. Međutim, nisam uspio, zaposlio sam se i onda me informatika počela s godinama zanimati, pa sam tako upisao taj studij. Mm-hmm. Što mislite, da li bi se još moglo nešto bolje prilagoditi što se tiče informatike za slijepe i slabovidne osobe? Misliš općenito ili na fakultetu? Općenito ovako što se tiče informatike. Pa čitači ekrana su već poznata stvar i bilo je sigurno lakše i drukčije koristiti računala prije 20 godina nego što je danas. Danas je grafika u naletu, a čitači ekrana je prate. Ne baš u korak, ali hodaju za njom. Ono što je važno da postoji sve više govornih jedinica za svaki jezik, pa i za hrvatski. A i konačno važno je, mislim da je danas tehnološki imperativ koristiti se računalom. Ne sad na način da tebe zanima informatika kao mene, ali da moraš znati pisati dokumente i pretraživati informacije. Budući da to treba u bilo kojem zanimanju. Da. A sad, netko ko studira informatiku će uz to raditi još nešto drugo. Ali svaka bi slijepa osoba trebala znati služiti se računalom, jer ne može ni u jednom području bez njega. Bez njega. Jer računalo nije nama kao djeci koja vide, kad prvi put vide računalo, igračka. Nama je to i knjiga, i radio, i televizija, enciklopedija, što god hoćeš. Što god, da. Ja mislim, načelno se slažem sa svime time, ali me stalno nekakve druge stvari muče. Koliko je dobro ili koliko je loše što postoje specijalizirani uređaji za slijepe? Tipa, ja sam oduševljen Braille notačem i smatram
svako ko ga može dobiti, ko si ga može priuštiti, bi trebao koristiti Braille Not Touch, jer on slijepoj osobi pruža sve isto što je računalo, a da je bolje prilagođeno. Što ti misliš o tome, Nikola? Ja mislim da su brajične bilježnice baš ono što im engleski naziv kaže note taker. Po meni su one prijelazni korak. Ali da konačni mora biti računalo. Nisam siguran, evo, iskreno. Pogotovo što je trend u svijetu da se sve više smanjuje korištenje računala, a i ljudi koji su videći i koji koriste tehnologiju svakodnevno, sve više koriste nekakve pametne telefone ili tablete, a osobno računalo mi se čini da postaje kao nužno zlo. Da, za svaki ozbiljniji rad je potrebno osobno računalo, ali za nekakve ovakve svakodnevne stvari se kao lagodniji način rada nameće ili smartphone ili nešto manjeg oblika. Znam, ali slijepa osoba može jedino donekle konkurirati na osobnom računalu. Mislim, pisati na mobitelu je znatno sporije. Da. Pisanje na brajičnim bilježnicama mi se čini to je ok i praktično korisniku, a onda sve to skupa treba na neki način dostaviti nekom drugom. I meni se čini da je važno biti u korak s ljudima koji nas okružuju, pa onda pokušati koristiti ono što i oni. Evo, recimo, meni je ostalo u sjećanju moj nastavnik engleskog, koji mi je prije 30 godina nam je rekao da bi slijepa osoba bila ravnopravna s ljudima koji vide, mora biti 200% bolja od njih. I to zapravo jest tako. Ja puno toga znam što možda drugi ne znaju, ali time sam u korak s njima. U to sam se uvjerio i na fakultetu i pisanju kolokvija ili recimo u rješavanju online testova kad je bila online nastava, kada su se svi pogubili. Tada smo morali, na primjer, sjećam se, u 30 minuta odgovoriti na 70 pitanja sa 4 opcije na svakom pitanju. I ako ne odgovoriš, ništa se nije bodovalo. Odnosno, nije se bodovalo ako staneš na pola. Dakle, nitko nije kriv što ja znam kako koristiti web stranicu i sve prečice. Da ne znam, ne bih prošao test. Budući da znam, prošao sam. Ali to je nešto što sustav ne zna i što nitko ne zna osim nas kojih se to tiče. Čekaj, želiš mi reći da na fakultetu nemaš nekakvu prilagodbu, tipa produženo vrijeme ili... Da. Pa ne, ja nisam tražio produženo vrijeme. Zapravo nije mi to u navici. Kad sam se ja školovao, taj pojam nije postojao. Pa mislim da postoje grob navike. Mi na maturi, ja sad vidim na maturi, mi još imamo sad produženo i vrijeme i sve, pa zato čudno malo. Ja sam dobio na fakultetu neke, kad bi tamo pisali i onda bi, zapravo svi bi dobili po 50 minuta, pa onda je to bilo i meni super. Samo što se to drugčije gleda. Kada ljudi daju drugima koji vide neko slobodno produženo vrijeme, to se smatra ajde, evo ti još malo prilike. Kad se nama daje, onda kažu ono u smislu on je osoba s invaliditetom, njemu treba. Dakle, stvar je psihološkog pogleda na stvar. A, dobro, sad, ne slažem se u potpunosti s tim. Jednostavno, neke stvari su sporije. Ako dobiješ materijal na brajici, treba ti malo više vremena da ga proučiš i da zapišeš, nego što treba netkom ko samo pogleda tekst i može već donositi zaključke. Tako je, da, slažem se. Brajicu treba, mislim, brzo čitati. Ne mogu reći da je u moje doba školovanja bilo puno ljudi koji su brzo čitali, ali bilo nas je nekoliko koji smo se natjecali u tome. Da međusobno postignemo bolju brzinu.
Da, to danas postaje ozbiljan problem. Mislim, kod nas se to jasno vidi na brajici, ali nije sad to samo pitanje brajice. Pitanje je i crnog tiska što među našim učenicima, što među učenicima generalno. Mislim da vještina čitanja zbog sve silne prisutnosti tehnologije se polako gubi. I djeca, ne samo djeca, već i odrasli ljudi nemaju vještinu čitanja. A kamoli onda brzog čitanja i onda kad sve to preslikamo na brajicu, se još to ode na entu. Tako da, i to je još jedan razlog zašto mislim da je tipa Braille not touch odlična stvar za nekoga koji je slijep, jer ostaje mu brajica u digitalnom svijetu. Jako malo ljudi koristi Braille redak na računalu, a kad dobije Braille not touch, jednostavno čitaju na Brailleovom retku koji je integriran u njega. Evo, kad smo već spomenuli brajicu, ja prilično dobro čitam i na natjecanjima u knjižnici sam ili prvi ili drugi, ovisno koje godine. Mislim da sam uočio jedan problem zašto slijepi možda da nas sporije čitaju. Primijetio sam da oni, kaži prstom, idu gore dolje po slovu. A zapravo bi trebalo ruku položiti malo u koso i jednostavno vući tako ukošen kažiprst po papiru. Nikako gore dolje, jer onda se ide po recima, točkice se pomiješaju od gornjeg i donjeg slova i tu se ne može dobiti na brzini. I naravno treba koristiti oba dvije ruke, da jedna prati drugu i kad se prijeđe u novi red, ja drugom rukom već mogu pročitati riječ ili dvije dok dođem desnom do nje. I tu se dobiva na brzini i smanjenju tišine. Eto, to je moj savjet, da tako probate. Dakle, ne klizati po slovu gore dolje, nego jednostavno ići ravno. Da, i vježbat čitati. I vježbati. Od silne vježbe čovjek je ogladni. Evo, sada ćemo malo preći na jelovnik. Važno je za reći da Nikola se isto hrani u centru i on jede ova jela koja su na jelovniku, ali tako, Nikola? Da. Da, ja slažem jelovnik koji mi pošalju... Pa tako je, Nikola ga na brajici slaže. Zato vi ne volite. Jer ga morate složiti. Aha, da, onda Nikola puno puta čuje jelovnik i u dubu i kad ga slaže. Tako je. I dakle, radim jelovnik, printamo ga na 4-5 primjeraka i onda pozovem vaše odgajatelje, profesore, da dođu po njega. Aha, u tom grmu leže zec. Ajmo onda na jelovnik. Ajmo na jelovnik. U ponedjeljak za ručak mahune varivo s junetinom, anđeoski kolač i voće, za večeru ćevapčići u lepinji, ajvar, luk i sok. Biće to dobro, biće. Nikola, kakav je tvoj stav prema varivima? Da. Ja imam jedan pojam koji ljude koji me poznaju malo nervira. Ja kažem da je to jevo dobro, ali nema energetski certifikat. Hoće reći slabo drži. Istina, i slažem. Mislim, ja mogu pojesti varivo, ne? Evo, variva po meni nemaju, kako da kažem, taj energetski certifikat. Jesu ukusna, ali brzo traži nekakvu nadopunu. Možda onda malo više mesa treba ubaciti u njih. Da. Reći ćemo šefici kuhinje. Može, slušaju nas, pazite šta govorite, slušaju nas. Utorak za ručak juha, pohani pileći file, krpice sa zeljem i voće, a za večeru zapečena tjestenina sa sirom i slaninom i sok. Aha, ovo ću otići na burek, ali ručak je odojčan. Odojčan. Što vi mislite? Ja općenito ne volim piletinu. A to ste mi nešto rekli dok sam još bio klinac, sjećam se. Zašto ne volite piletinu? Kako to? Pa svaki čovjek ima neko jevo koje ne voli. Ja jedino pohani, odnosno pileći file mogu pojeti u tortiljama. Aha. Znaš, meksička mješavina. Da, znam, meksički miksi to, da, razumijem. Vjerujem da ti to znaš. Znam. A u srijedu imamo prvi put ja vidim na meniju ovu stavku, ne za ručak nego za večeru, ali za ručak u srijedu
sekeli gulaš, pire krumpir i voće, a za večeru savijača s višnjama i voćni jogurt. Znao je bit Stvarno, bilo je s to višnjama, ali rijetko kada. Meni to paše dobro, jogurt ne volim, ali savijaču ću pojest, naravno. Dakle, Marko, ti si zadovoljan? Jesam. Ja volim jesti. Ja moram reći da ja ovaj sekeli gulaš nisam fan kiselog kupusa u tom obliku. Inače, obožavam kiseli kupus i gulaš. Ali nije to u gulaš, ne ide baš kiseli kupus. Zajedno mi to ne ide, da. Pa da, točno. Ali moram primijetiti da ne bi bio, ne čini mi se da je dobar izbor slatko za večer. Mislim, brzo čovjek i od toga ogodni. Da. Da. A ništa, imamo onda zlatno zrno ako ogodni. Ali ti, Marko, znaš doći do svake pekare, pretpostavljam. Pa ono, znam ja doći do pekare, ta ruta se nauči brzo. Aha, da, to ovisi o motivaciji koja se kako ruta uči. I onda ti pružiš nekoliko eura i dobiješ burek. Tako je. Ok, četvrtak, grah varivo sa suhim mesom, čudo od jednog jajeta i voće, a za večeru pizza i cedevita. Odlično, grah obožavam to. Prošli tjedan je bila mini pobuna oko graha, jer je uistinu bilo jako malo graha. Bilo je jako puno tekućine, a jako malo zrnaca graha. Da. Ali bila je alternativa orzoto ili rižoto sa ječmom koja je bila hit i jako bila hvaljena. Tako da je bila je zamjena za grah. Da. Ja imam osjećaj da kuhinja ima jako oštar žiri. Ima. I vijest je da se je formirao novi odbor za jelovnik koji se očekuje da će početi sa radom vrlo brzo. Predstavnici korisnika su Mateo i Igor Valčević, ako se ja dobro sjećam. Ja sam očekivao Marka. A ne da se to ne. Marko je lako potkupljiv jelima, pa... Ja sam jako lako potkupljiv jelima. Tako je, Marko sve jede, ne bira, pa... Osim svježih sireva, to... Osim svježih sireva. Da, ostalo sve može. Evo, pohani sir ću pojesti, to mogu, to... Vi ste rekli da vam je to omiljeno. Da, pogotovo pohani sir. Da, ali zapravo sir u svakom obliku... I ja samo pohani. Nema. U petak je za užinu sir, ali budući da užinu ne čitamo, idemo za ručak u petak. Juha, pohani oslić, krumpir, salata i voće. I za večeru uštipci, 5 komada po glavi i vrhnje. Ali šta nije da idu svi doma zbog četvrtaša? A ovo čitamo jelovnik za... Isuse, koji sam ja sam se malo zbunio, da, oprostite, poštovani slušatelji. Uštipci može, mislim ja sam doma, ali uštipci može, ja to obožavam uštipci. Pretpostavljam da ti jedeš u duhu. Da, a vrhnje ne, to ću preskočiti. Sad si me podsjetio, ako smijem primijetiti, kad si rekao ja sam doma, mi smo petkom u moje vrijeme imali lignje u osnovnoj školi i ja sam to obožavao i onda jednom je došla mama po mene prije ručka i ja nisam htio ići doma dok nisam ručao. I ostali ste na lignjama, evo? Da, toliko sam želio te lignje i koliko god da mi je obećavala da ih može kupiti negdje drugdje, ja sam htio baš te. To je prava reklama za našu kuhinju. Baš su bile prošli tjedan lignje. Bile su prošli petak. Prošli petak, odlične su bile. A još kad sam doma došao i doma mama pekla lignje, pa mama rekao... ti si se skoro pretvorio u lignje. Stvarno. Ok, subota za ručak je kelj. Kelj varivo sa svinjetinom, puding i voće, a za večeru hambi pecivo, sir, salama, majoneza i jogurt. A u nedjelju je za ručak juha, faširana šnicla, špinat, pire, krumpir i voće, a za večeru čajna salama, mliječni namaz i sok. Mliječni namaz ne volim, to ne bi da mi plati neko. Dobro, ali sve to bi si skuhao i doma, zar ne? Što? Pa jelovnik za vikend. Pa da, lijepo bi si... Trebam tako slušat dub kad izađem iz beka, kad naučim kuhat neke stvari fino, pa onda da mogu
po tom jelovniku da si složim Evo, raspored. uzmi si jelovnik doma i kuhaj po njemu, kao po predošku. Može, nema problema. Nije problem kuhati, evo, ja te ohrabrujem unaprijed. Ja znam kuhati, ali znate, kavu. Dobro, mislim kavu je znala kuhati i moja sestra sa 6 godina. Zato kažem. Nije to, ali ozbiljno, dakle, ja isto nisam mislio da ću se baviti kuhanjem, jer bilo lakše naručiti i tako to. Da. Ali kad počneš živjeti s nekim, kad se oženiš, onda to jednostavno ide. I počneš kuhati od jednostavnih stvari i u prvom redu, na početku si držiš se strogo recepta. Dakle, ako, na primjer, staviš vodu da kipi, unutra hrenovke i točno 3 minute i ništa ni duže ni manje. A onda s vremenom možeš eksperimentirati pa dodati još nešto ili nešto drugčije učiniti. Aha. Dobro, ja sam sad isto počeo već, evo sad sam počeo s jajima prvo, pa dobro, to je samo početak. Ajde, Ili ti misliš da ćeš se bogato udati, odnosno oženiti? Bogato, pa ne bi meni bilo loše, jel? Mislim, ako to bude tako. Da, iz vaših usta u Božje uši. Može. Ja bih pitao Nikolu, sad kad kuha, koji su nekakvi izazovi samostalnog kuhanja? Pa mislim da su izazovi u kuhanju zapravo oni osobne prirode, da moraš svladati strah ako ga imaš. Strah od vrućeg, strah od vode kad se zagrijava ili općenito. Znači, uvijek se može dogoditi da ćeš se opeći ili tako nešto, ali nije da to želiš. Dakle, to je jedna situacija koja može biti. I kad se pomiriš tim da si hrabar, onda, kako sam rekao, sve slijediš po receptu, slušaš, mirišiš i osjećaš rukom. Recimo, ja nisam dugo mogao shvatiti što znači da vilicom možeš osjetiti meso. Je li dovoljno pečeno ili nije, ali to zaista jest tako. Zato što uhvatiš ju rukom i kad bodeš meso osjećaš da ne pruža otpor ili pruža otpor. Samo treba početi. Znači, ako pruža otpor, Onda ga još malo na tavu. Tako je. još malo. I nije ti to za to na otpor da kao da ideš kroz zid, ali jednostavno osjetiš da ne ide. I da, uvijek sam stekao dojam da je najteže kuhati kad imaš publiku, recimo brižnu mamu ili nekog drugog koji ti se naviruje na rame, onda ćeš 100% pogriješiti. Ali ako mami platiš frizera, mislim da je to najbolji način, da te ostavi 2 sata samog, onda možeš sigurno dobro nešto skuhati. Sad ste mi dali ideju, ali sad mislim da ću ja za svoju mamu onda nešto drugo sad, ali i dobra ideja. Evo još jedno pitanje za Nikolu. Nikola, ti si radio prije s Markom dok je on bio još mali. Kakvo je tvoje iskustvo rada s Markom? Da vidimo kaj će sad reći. Pa, moram prvo pojasniti. Znači, ja sam neko vrijeme dio posla radio u integraciji, tipotehniku. To je zbog onog mog, kako sam rekao, stečenog znanja. I to je bilo jedno ugodno iskustvo, rad sa učenicima. I ja sam ubrzo shvaćao što njima nije jasno, pa tako i tebi, Marko, jel? Da. Naravno, to je neformalno obrazovanje, nema ocjena, nema ničega i sve ovisi o tome kako ćeš koliko koga motivirati. Uz sve druge obaveze koje su učenici imali. Radio sam s nekima rad na računalu, čitač ekrana, stvaranje mapa, pisanje mapa. Onda sam ih učio pisati mailove, pa smo se mi dopisivali, to je bila i vježba, a usput ono što ima novo u školi i tako to. Pa smo stvarali nekakve knjige digitalne, tekstualne ili neke sastavke, bilo što samo da bude neki privitak, a da djeluje da je to stvarno okruženje. I onda ja pročitam taj dokument, pa odgovorim nešto, pošaljem svoj
kažem, pročitaj ti ovo, pa što ti misliš o tome. I tako je među ostalim došao i Marko. Ti si došao, ako se sjećaš. Da, 2014. je to bilo. Ti si imao jednu bilježnicu koja je danas već, možemo reći, dio povijesti. I budući da je imao samo brajični redak, ako smijem reći, nije te baš motivirala. Da, ali kad sam dobio pronto. Dobro, onda si kasnije dobio drugu bilježnicu pronto, koja je isto dio povijesti, kao što je i firma dio povijesti koja je proizvodila, i ona ti je bila lakša, zanimljivija, radili smo i s njom. Da. A čuo sam u nekom dubu, hvalio si se dostignućima kojima te ja nisam naučio. to, kad sam provalio. A nisam, to je bilo dobro jer nije imao. Ne mislim na to, nego kada si potpomagao u pisanju testova. To! A dobro, to sam se ja snalazio, pošto kako sam skužio da nije imala bilježnica ekran, rekao, niko ne vidi, imam slušalice, ali sam 5 i 4 se nabro. A ja sam ti to pokazao samo zato da možeš ići između 2 dokumenta, da u jednom čitaš test, a u drugom me pišeš. Da. Ali dobro, snalažljivost je odlika ljudi. Čestitam. Hvala. Da, možda bi i danas trebao biti snalažljiviji u nekim stvarima, ne samo ono kud te voda odnese. Biće. Naravno, pohvalit ćeš nam se sigurno svojom diplomom. Ne volim se ja hvalit baš puno, ali dobro. I evo, poštovani slušatelji, bilo je ovo sve za danas. Pretplatite se, da vas podsjetim, ne bojte se ništa, ne košta ništa. I eto, uživajte do sljedećeg, do slušanja.